Ema hotu bela kuliah, mas bela os ema hotu bela kuliah ho fácil, ho di bela atrai ema ka público, o enhirani hamri iha oi. Hai, loron dia baita hotu ita surman fali haune channel lo ali na fala ita sabe espera kata kau story ta bot siro condição ne bedia tan ita fiar kata maromat negra sa ne ben sana fating hamu tu kaita hotu. Dia maluk sira iha oportunidade ohiniang hawa kara katu kuliah kona ba historia no mudança public speaking tir cientista sira. Ya bahasa Indonesia dehan sejarah dan perkembangan public speaking menurut para ahli. Secara teknikamente, quando ba public speaking, tabot sila bela hare hahamya video, ya playlist quando ba public speaking niya, hahu si parte ida to parte sia, usine ba tabot sila bela hare, kari kirak ne bema sidau hare. I mai be molo katu continua husube tabot sila tu bela support channel ida ne atu bela aumenta botiltan, hoi tabot sila ne like, subscribe, nomos hamoris tabot sila ne sinu, no ne wen hira hawa upload video fongkar, itabot sila bela hetan notificação. E nomos itabot sila bela fo comentário ha video ni aukos, tuir buat ne bema kitabot sila hanoi, nomos itabot husu itabot sila tu bela share nos video ida ne wen hira itabot sila senta kata video ida ne iha importância ka iha benefício beta bot sila. Tuir mai hawa karakatu kuliah konaba história no mudança public speaking tuir cientista sira ida nemos nesang pedido ida husi malu karena insira nebema ke balung acompanha haune video no sira for sugestão ida ne. Ulu kau lah handoi nato forsai mebe ikus mai hau tetu di dia hawa karak forsai tamba ida nemos bele ajuda atu ema hatene katak public speaking ne importante iha emane vida. La OSD basira ne bema ke exemplo serviço iha escritório rumah ka iha instituição rumah mak importante mai be public speaking mos importante ba ema hototo. Ema tu sai hane sandona de casa ka ema iha uma deja hototo precisa tamba public speaking bela ajuda ema atu bela halo komunikasi ne bedia entre nia honia familia entre nia honia aman entre nia honia wansira nomos se ho ema hoto ne bema ni hasoro anton termai itahare hamutu kona ba hanoi sira husi matenek na sira puluk sira ne makse termai tasei acompanha hamutu história no mudança public speaking tuir cientista sira. Ema hotu bela kuliah, mas bela os ema hotu bela kuliah ho fácil, ho di bela atrai ema ka público, wen hira ni hamri kiha oin. Liu wen hira sai icon ba public speaker iha fating ida ka iha ceremonia oficial sira. Neduni beben ni tahtena kata kema hotu bela kuliah. Naibe wen hira tu hamri kiha público ni ya oin, exemplo participante husi acara ne mesak yang mabobote emang matenek de dalam rumah ita sente hanya sang ita lai hamentala tu bel kuliah. Beben dalam barak ema kuliah difícil tebes lulu hanya sang lulu wenhira halo hanya sang pidato ka discurso, depois apresentação matéria rumah, depois sai MC. Okay, iha hanya video ka ihane channel idane hause bahasmus kona ba o sai MC nomos hause bahasmus kona ba o sai moderador kona ba pidato ka diskurso hause hanoine hause tetu mai sai ona hane sang hane agenda ka hane programa ne bema hawa kar posai ma kona ba MC nomos kona ba public speaking nia helatan materia ruahan sane remata ona ninia kelas no itu sitamai ha kelas MC nia atau sai public speaker ida iha maneira no técnico atu halo discurso kahalo apresentação rumah no insa orientação rumah hanesan MC no hirak ne precisa aprender no estudar também dene focaliu ba o insa kuliah iha público ou hato ideia rumah la os depende babuat nebe itabot hakarak hateteng historia public speaking ke idene tare kona bane story itu ande Moloki ha termo nebe kuliah kona ba public speaking uluk nanain mosu termo nebe hanaran retorika
Molok Masehi iha Yunani nebeho significado habilidade qualia ou discurso. Iha desenvolvimento retórica nian existe ka conhecer forma tolu makhanesan tuirmaine. Primeiro, atu descobre verdade ka buat nebelos. Temi, nehusi Socrates sai hanesan aman ba retórica. Rua ba poder no victoria. Tuir acordo filosofia sofisma ka sofisme. Tolu nudar feramente persuasão nebe usa descobertas ikus iha ciência psicologia ho idenee hahu ujanaran retorika científica ka scientific rhetoric. Retorika baseia ba pensamento kahanoin eman yang katak ema bele usa sentimento noninia ideia nebe en geral los. Harehusi historia eman yang nebe iha necessidade iha mos destejo atu bele hato ninia sentimento hakarak experiência no ideia ba ema hirak nebe basic nia ou ba ema barak kodi usa maneira ruma nune mensagem nebe nia hakarak hato bele to ema barak no mensagem ne bele to ema barak wenhira ema nebe hato mensagem iha matene ka skill. Tuirmai Plato hanesan educador ida hateteng retorika importante nudar, primeiro, método ba educação, rua, instrumento atu bele atingi posição iha governação ida, tolu, instrumento atu bele influência povo, ida ne, konaba Plato ninia hanoi. Tuirmai Aristoteles iha tinan atus tolu walunulu resinghat, hanorin katak iha retorika ema tenki kuliah insa, kuliah claro, badak, convincente ka meyakinkan. Figura retórica atualizado. Primeiro, James Winans, iha nia livro Public Speaking iha tinang rehung ida atu sia sanulu resing hitu, usa teoria psikologia husi William James no ebe Channel. Ihane ba hateteng iha bahasa Indonesia dihan sesuai teori James bahwa tindakan ditentukan perhatian. Wins mendefinisikan persuasi sebagai proses menumbuhkan perhatian. Pentingnya membangkitkan emosi melalui motif-motif psikologi. Nedu ninia teori hatete dihan kata kuenhira ema atu halo definição ida, nia precisa halo ensa para depois ema beleha ninia atenção ba buat nebema nia hakarakato. Além de ida ne tuir Charles Henry Woolbert nebe inclui Harris Speech Communication Association of America. Ne hanebani hatete dihan kata psikologi yang mempengaruhinya adalah behaviorisme dari John Beth Watson. Depois, além de idane husi William Norwood Brickgen. Nenia diferente husi Woolbert nebe kuliah liu konaba logika. Brickgen prefere liu ba fator emanian hakarak desire. Nudar básico persuasi ka persuasão inclui elementos hard. Elementos siranema kanesang dada audiens ninia atenção, rua esforço atu audiens pela iha confiança konaba matene ka inteligência no característico apresentador nian. Depois baseia hano intuir hakarak ka pensamento básico no desejo, hat desenvolve cada ideia tuir hahalok audiência nian. Tuir mai tuir Alan Monroe. Iha nia livro ho título Principles and Types of Speech. Iha tinang ruan dulu nia laran Monroe hamutu koninia membro sira halo pesquisa konaba processo motivação. Tuir Monroe kata mensagem tem que prepara baseia ba sequência pensamento emania nebe Monroe hanaran motivated sequence ka sequência motivação. Prefere ba opinião de Vito, iha tinang rehung ida tu sia nulor singhat, existe benefício balung nebe ema ida bele alcança tamba aprende public speaking. Benefício refere a makhanesan tu irmaine. Neduni ema quando hakarak aprende public speaking ya benefício barak ninya benefício makhanesan tu irmaine. Explica concepto sira nebe complexo holos no claro.
Benefício referema hanesan tu irmãine. Ida, bela hasae habilidade e a parte acadêmica no carreira no e a parte ida nebe incluímos. Ida, explica conceito sira nebe complexo holos no claro. Rua halo pesquisa ba problema oi no conteúdo nebe luan. Tolo fo apoio ba argumento ho nia significado persuasão. Compreende motivação humana ka ema no iha habilidade ho diusa nia visão ho persuasão. Pois hat marca nia presença ema seluk na kono hofiar an no sente seguro. Benefício tu irmai, hadiah habilidade comunicação em geral, public speaking, sei hadiah no hasai habilidade kamatenek emaniang em geral hanesan tu irmai. Ida hasai gesto comunicação nebe efetivo liu. Rua hasai konseptu individual nebe diak no self-esteem, harga diri, autoestima. Personaliza mensagem baseia ba audience ho específico. Kuliah bamalu bela interpreta comentários no hatang hololos no claro. Hasai no halo komunikasan ba matenek emanian. Hasai capacidade atu hato kritika konstruktivo. Hadiah habilidade rona hodiak. Organiza oinsa hato mensagem nebe claro no tranquilizante ka meyakinkan. Manuksira idanema kanesang história no mudança public speaking tuer sintista sira. How la fosai barak, how fosai ituan, atunone ita tene kata public speaking é importante deste hori uluk elas. La os foi. E deste hori uluk, public speaking tuir hanesang ohinema matenek sira hanesang Plato, hanesang Aristoteles, tuir sila nini hanoi nebe mang sira fosai kata public speaking ne importante tambah bele halo mudança oi-oi. E public speaking ne importante tambah bele halo ema hakara krona ema. E public speaking ne importante tambah husi public speaking lia fuan nebe sai bele halo mudança, bele muda emani halo, bele muda emani hanoin, bele mus husi lia fuan idane halo atau ema seluk bokan hodi halo betruma. Hau espera kata história idane bele sai halesan motivação ida bai tabot sira nebe ma karena insira. Atau tabot sira bele sente kata public speaking ne importante ba ema hotu. Wen hira inang ho aman ida nebe ma iha skill public speaking nia bele iha jeito ka gesto nebe dia o insato bele halo komunikação nebe dia konini awan sira. Nunemos wen hira família nebe ma ko kuliah nebe diak automaticamente sei kuliah diakmos ho ninia familia nunemos iha fatin hotu nebe ma nia ba tambah ne public speaking la os importante de ba ema hirak nebe ma turi ha carreira rumah mai vemos importante ba ema hotu antang mal sira obrigada barak bai tabot sira hotu nebe ma hareona video de netore mata ho espera kata ita bot sira kita haluha foi tabot sene suporta ba channel idane ho like subscribe hamor si tabot sene sino nomos share video idane kari kita bot sira sente kata video ne é importante bai tabot sira nomos foi tabot sira ne comentário. Obrigada barak ita se solo mal fali iha hamne video sira tu irmai. Loron dia, ciao.